bay mehunge kamaki abadus anakaya dimala anakage hayata thirukum haygatuga mi argumen warabboda visanje hekam argumenge imankan argumen daskod deni anem mi haya landudi anem mi ha derako anem mi ha ihanati kon hada kannu argumenge imankan argumen daskod deni anem mi ha hewkon hitan anem mi ha meduga abadus hewkamuge shoru timage hituga otum anem mi ha derako anem mi ha landudi nikmeti goffa timaya mole nulibenaka argumen hadano ga battenche umar gufanu dalafa waran ibrettere bas pule kama tadinu tudanu tiba kantakkuri gota tibaya meduga kantavegen dana kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam me iman kamuge wahaka iman kan argument me lazim kora heyudumuge shuruge wahaka bayan korwa hadis fulu korwani la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tiba me guteren evves mihaku iman vi kamuga anuwe enage amilla nafsan ede heyo rangalu molu wetta enage ane muslim akhayan edef maddande ehen kamun argumen wanje heni furihama imanu gahul werna argumen wanje heni ane muslim akhaya hewede enan hewgetta wangede bayka ivesalege ene deradi ene ihanatu gottan hada mihaka argumen wegennuwa